Adekvatan prostor za grafički kolektiv je rešen problem, ali se pojavio novi. Radno vreme se prilagođava godišnjim dobima. U zimskom periodu je od 11 do 15 časova. Uprkos tome, projekat kreativno, nestrpljivo, izazovno se nastavlja. Dok mi čekamo struju i dok čekamo da se ovaj prostor privede nameni onako kako bi trebalo galerijski po standardima, vreme prolazi i umetnici su nestrpljivi i mi svi u grafičkom kolektivu i onda smo rešili da priređujemo ove izložbe, prilagođavajući u stvari koliko traje izložba, koliko je dnevno svetlo. U pripremi je međunarodni online simpozijum posvećen grafici danas na kome će učestvovati više od 40 autora. Radi se na virtuelnoj postavci Durbin istorije koja će predstaviti umetnike i događaje koji su obeležili scenu u Srbiji i život grafičkog kolektiva u proteklih 70 godina. Najveća zbirka savremene grafike koju čini oko 5000 radova biće izlagana kad se za to stvore uslovi. Redovan godišnji program se nastavlja uz želju umetnika. Da se vidi naš rad i da se čuje naš glas, prosto da se to što pre završi i da možemo da radimo i izložemo normalno u prostoru koji volimo. Uz grafički kolektiv su stasavale generacije umetnika. Na aktuelnoj izložbi mladim autorima je pružena prilika da crtajući po zidovima galerije prenesu vizuelni izraz koji se zasniva na fenomenima popularne kulture.